penetrate. Yes. 11-8. Justin Melton again for 2. Time out. Ang Batang Dos. Wow. Amaning sports na. 13-8. Si Justin Melton lang ang nakarami na siya. 13-8. Lamang 5 yung JBS YC. 5 minutes 1 on the first. 20 minutes ko. Kabalo ko man yung Bulacan. Kailangan magbayo. Ang bahay na sapatos siya. Bahay yun. Ano itong sapatos? Okay, back to the ball game. Ang score, 13-8. Lamang 5 yung JBS YC ng Kasulukan. Kaya pala eh. Okay, number 16. That is Kid Lightning as the ball. Pass na kay Destroyer. Destroyer attack. Destroyer, gandang pass kay Kuya. Oh, traveling. Tama. Una yung traveling. Okay, Boko Pandan. Pass to number 4. From the parking lot. No. Rebound ni Raven. Raven, pass kay number 16. Andre now, pass naman kay Benson. The Destroyer penetrate. Ganda sana. Mario Joseph. Hindi lang nasalo. Counter attack ni Boko Pandan. Boko Pandan ng Justin Melton again for 2. Iba talaga si Justin Melton. 15-8. Lamang 7 yung JBS YC. Okay, number 23. Pasa kay Kid Lightning. Lose the ball. Agaw ni Justin Melton. Quick Melton. Lose the ball. Right chocolate for the football. Up. Time out ka, coach. Oh. Oh, time out. JBS YC. Okay. Oh. 17. 8. Biglang lumobo sa siyam yung lamang. What? Courtesy of Justin Melton. Mario Joseph, kararatang na payata ng idol ko. Sino? Mapsiya kanina, mabaya katawa. Mini Melton. Sino? Strong. Okay, sir, back to the ball game. Remaining time on the first is 3 minutes, 11 seconds. Lamang siyam yung JBS YC, 17-8. 17-8 ang score. Justin Melton, naka 10 points na agad. Okay, eto na, kapapasok lang nito, si Don Don. Don Don attack, pasa, ganda kay Ballesteros, wala. Yun, pass break na naman. Justin Melton again for 2. 19-8, 11 na lamang ng JBS YC. Oh, hindi na-control yung pass break. Okay, Don Don, ang may dala. Paso sa corner. Tinira ni Ballesteros. No. That Destroyer on the inside. There is a whistle. Foul number. Abanting siyam yung JBS YC. Okay, number 12. Boko Pandan from the parking lot. No. Calcium rebound. Naagaw ni Destroyer. Destroyer. Up and away for 2. 19-11. Baba sa 8 yung lamang. 19-11. Okay. Boko Pandan as the ball. And still number 12. Boko Pandan bounce pass. Another agaw. CJ ngayon na may dala. CJ on the move. CJ all the way. Follow up. Ballesteros for 2. 19-13. Ha? Baba sa 6 yung lamang. 19-13. Okay, number 4, Justin Melton, pasa kay Boko Pandan. Nakawala si Boko Pandan.
and 1 play. Basket count, ball number 43. Sino Raven? 23. CJ, labas ka muna. CJ. A bonus shot for Buko Pandan. Yeah, play nga na kayo. Ayun, 21-13. tawag kayo namin. Wala? Tawag kayo forward. Sabrap 25 22-13. Lamang siyam yung GBSYC. Okay, Andre, pasa kay number 0. At is Dondon. Dondon has the ball. Dondon pasa kay Andre. 10 on the shot clock. 9. Nice jumper by Amante. 1 minute to go. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Illegal pick. Offensive foul si Justin Melton. Dalawa ka na, partner. Dalawa. Warning for penalty. Dalawa ka na rin, ha, Arce? Warning for penalty. Big 49, 48, 47. O, sub muna, rep. Number 4, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Ay, 18 seconds. Wala na tayong shot clock. 18 seconds to go on the first. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 11 seconds. Ada sa mags na ayan eh. 10, 9. Offensive foul. Our score is 22-15. Lamang 7 yung GBSYC. Okay, Buko Pandan. Napakalayo na naman yan. Oh, pinadali ni Buko Pandan. Oh. Pangwal kayo ang coach. Kanina, nakakakain na ba? Natira kayo ito. Kalaw. Pag-ipipagwal. Okay, Andre has the ball. Andre pasa kay Dondon. Dondon drive sa gitna. Dondon from the corner. Paborito. Lista mo na yan. Sabi ni Amante. Score is 22-17. Baba sa 5 yung lamang. Okay, number 14. Arce now stop his dribble. Arce to number 8. That is 1 chocolate. Back to Arce. 10 on the shot clock. 9, 8, 7, 6. Agaw ng depensa. Napulit ni Dondon. Dondon now is the basketball. Dondon, pasa kay Kid Lightning. Lose the ball. Agaw ni Fisherman. Fisherman bounce pass to Arce. Ganda! Ay! Baliktad yung Cactus. Oh, counter-attack ni Kid Lightning. Sumabay ka pa, sabi na. Di lang pumasok. Nakuha ni number 16. Kid Lightning, pangalawa. That's good. 22-19. Tatlo na lang. Counter-attack. Oh, may tawag na. No basket na yan kahit pumasok. Foul number 0 si Dondon. Black and foul. Sabret. 14. Number 14 out. Number 14. 22-19 na. Kala ko na po itong finger Tatlo na lang lamang ng GBSYC. Tatlo na lang. Okay. Justin Melton to number 3. Off. Black and foul on number 9. Si Cruz. Personio Cruz. Team foul number 2. Mas kanlar mo. 22-19. Lamang tatlo yung GBSYC. Tatlo na lang. Kanina, 7 yan. Okay, number 12 now. That is Buko Pandan. Buko Pandan makes a move.
Nakawala. Ganda. Justin Melton again for 2. 24-19. Lamang 5 yung JBS YC. 7 minutes 50. Okay, number 24. Amante. Rizal Sloan. Foul number 8. 16. Andre. Labas ka muna, Andre. Sab. Garcia. Raven out. 24-19. Lamang 5 yung JBS YC. Okay, bounding Amante. Pasa kay Dondon. Dondon now stop. Is the number 0. Dondon. Pasa kay number 4. No. Lumipad si White Chocolate. White Chocolate nagmamadali. White Chocolate. Sumobra sa dribble. Wow. Tilatalakad, mamalagwalo. Oh. 24-19. Lamang 5 yung JBS YC. Counter attack naman ni Dondon. Running jumper. That's good. Paluban ka natin. 21-24. Tatlo lang ang lamang ng JBS YC. Okay, number 12. Buko Pantan. Running jumper. That's good. 26-21. Balik sa 5 yung lamang ng JBS YC. Okay. Ay, nabitawan ni CJ. Justin Melton on the move. Melton pasa. Masama yung pasa mo. Justin Melton. Wow. 26-21. Another ragaw by Melton. Melton. Tinulak. Pushing foul on number 4. Pong, dalawa, Pong. Cup. Number 12 out. Number 12. Pong, dalawa ka na. Team foul number 3. Push yet again for Justin Melton. First throw. Ay, lumabas pa. 26-21. 27-21. Abanting anim yung JBS YC. 27-21. Okay, Dondon ang may dala. Dondon to Pong. Fly-by move for a 3 short. Loose ball. Bumalik kay Pong. CJ loose na ball. Agawan buko. Scramble for the loose ball. Amante. Up. May tawag na. Tama. Inawakan. Holding foul on number 8. Dalawang. Ventura. Team foul number 2. Sub. Number 8. White Chocolate. Labas ka muna. 27-21. Abanting anib yung JBS YC. Okay, number 4. Pasa kay CJ. The Destroyer now the basketball. The Destroyer stop his dribble. Pasa kay Kuya. Tinira ni Kuya. Ayaw. Rebound ni number 3. Pasa kay number 5. Corner pocket rebound Justin Melton. No. The Fisherman. No. Ako ni Macdo Boys. Laglag. Kanino? Up. Tama. Same ball. Same ball. Matras ka mag yan. Panay ka nga chukin ko. Panay ka nga kakit. Nakuplay sana. Ito ma-discover ka Same ba? ball ulit. 12 on the shot clock. 12 seconds to shoot. Ay, bad pass ni Fisherman. Number 24, Amante. Is good. Basket count. Foul number 5. Bonus shot for Amante. 23-27. The bonus shot as good. 24-27. Babasa, tatlo yung lamang. 27-24. Okay, number 4 now.
Arce to the fisherman at the ball. Dito rin ito number 4, Arce. 10 on the shot clock. 9. Tumamaos! Marios Hep. What a shot again by Arce. Wow. Arce. 16 points na si Arce. Across his name. Score natin. 29-24. Okay, Don ang may dala. Don, the drive, for shot, cross on the inside, no. Bakbaka sa rebound. Nakuha ni Caste, binato kay Justin Melton. Again, for 2. Iba ka talaga, Justin Melton, oh. Okay, counter-attack ni CJ. Ayaw. Bakbakan. Oh. Symbol. Oh. Sabrap. Sino, Dre? Number 4 out. Number 4. Sabo na, rep. Cruz, number 9. Cruz, labas ka muna, Cruz. Titiam ito niya. 31-24. Balik sa pito yung lamang. Ay, nabitawan ni Balanteros. Ang gagawa lang ay. Ako ni number 4. Ang gagawa lang eh. Lingo yata. Justin Melton, paso kay Abadachi. Napakalayo niyan, Justin Melton. Ay. 31-24. Nasa Lamang pwesto pito, ng babae niya. Nasa CBS pwesto na 1C. eh. Low post na eh. Katagol Okay, na. number 16. Ay, Andre, saan ito? paso kay Don. Don attack. Don lays up. Wala. Nice follow-up by Amante. Number 24. 26-31. Lima lamang. Oh! Huli. Kay Ballesteros. Symbol. 3 minutes 52 on the second quarter. Lima lang ang lamang. 31-26. Sabo na rep. Number 5 out. Abad out. Nakaw-play. Ayun, malayo. Nakuha ni number 23. Pansa kay number 0. Rizal Biapata. Yun, lumipad. Atake. Oh, may sumabit. Tama. Sino Palmer? Numero 43. Ballesteros. Dalawa ka na, partner. Team ball number 4. Warning for penalty. Act of shooting yan. 2 shot for white chocolate. Lastro. Ay, malayo. Oh. Lastro for Ventura. May lang ko yung shooting. Nag-shoot kasi nandun na yung bata na. Sino shoot na? Oh. Aribambay Ballesteros. Binigay kay Andre. Kid like me. As the basketball. Kid like me. Pasa kay Kuya. Si Jay. Ay shot. Wala. Number 24. Oh. Paul C. Numero 12. Si number 12. Buko Pandan. 31-28. (31-29). Dalawa na lang. Pintis yung Lastro. Nakuha ni Idol. Pasa kay Buko Pandan. Ay, napakalayo na naman. Misteriosa. Put back by Caste. Wala. White chocolate. Buti, nandun si White chocolate. Oh. 33-29. Apat yung lamang ng JBS-YC. Okay, number 23. Pasa kay Dondon. Dondon, balik kay number 16. Back to Dondon sa gitna. Inside pass kay CJ. Pushing foul, number 25. Ay, tatlo. Castillo. Warning for penalty, ha? Castillo, tatlo. Sandali lang. Wala namang ano. Sige, wala sab. Continuous tayo. Okay, number 0.
That is Don Don. Don, pasa kay Kid Lightning. Kid Lightning snap is rebound. 10 on the shot clock. 9, 8, oh. Masama yung pasa, malakas, oh. 12, number 12, Buko Pandan, out. Score, 33-29. Abanting apat, yung JBS YC. 2 minutes 9. Okay, number 4. Pasa kay White Chocolate. White Chocolate, atake. Running jump ball. Again, 14. Score, 35-29. Lamang-anim yung JBS YC. 1-50. Okay, CJ, pasa kay Andre. Andre now back to Kuya CJ. CJ to Kuya on the inside. That's good. Oh, injury timeout. Napano si Idol. Accidental contact lang yan, oh. Yan na yun. Aruta, daya ya Idol. Ayan, malawing ang pituka. Sige. 35-31. Apat ang lamang ng JBS YC. Bilangin niyo muna rin. Poto, anong lo? Okay, 35-31. Okay, Castillo. The Fisherman, nakawala. Ay, good for the Fisherman. Lagman. Score, 37-31. Balik sa anim, yung lamang ng JBS YC. Okay, counter-attack naman ni Don Don. Malakas yung babanda. Loose ball goes to Ballesteros. Nakatayo lang yung depensa. Oh, sus Mario Josep. Useless foul na naman. Number 8. Tatlo ka na, partner. Tatlo si White Chocolate. Penalty. Oh, penalty na. Yung both teams. Number 8. Out. Number 8. Oh, number 8. 37-31. 32-37. Regal niya ba ito? Useless foul. Ano? Nakakuha ni Arcel. Pasa kay number 3. 1 minute, 59, 58, 57, 56, 55. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 38 seconds. Nagulangan si Amante. Oh, bola ng JBS YC. Magaling kay Junior eh. 39, 34, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Arcel, pasok kay Buko Pandan. Oh, foul number 4. Pong, tatlo na out si Benson, tatlo. Team foul number 1. Pong, tatlo ka na, team foul number 1. Castillo, pasa kay Jason Castro, malayo. Off, tama, last touch si Jericho. 41-38. Okay, si Kay, the Destroyer, as the basketball. The Destroyer atake kay Kuya. Ayaw. Nice back shot by Jericho. Jericho, binigay kay King Chong Chang. Buko Pandan. Liba na lang, 33 shoot. Basket for Buko Pandan. 43-38. Balik sa 5. Lamang ng JBS YC. 43-38.
Okay, CJ has the ball. CJ, attack, pasa. Ay, may tawag na. Ball number 1. One ball. Person nyo, one ball. Team ball number 1. 43-38. Ausap. Ballesteros out. Number 43. 43-38. Lamang-lima yung GBS YC ng Kasulukan. Okay po. Tapos dribble. Looking for receiver. Binigay kay Amante attack. Nakawala. Gandang galaw ni Amante. 43-40. Tatlo lang ang lamang. Binato kay one ball. One ball. Pasa kay number 12. Buko Pandan again. 45-40. Balik sa lima yung lamang. Counter attack naman ng CJ. Pasa kay Pong. Malayo. Rebound number 12. Reserve Kosyal. Eto na. Buko Pandan. Napunta kay Jericho. Pare, maglala ka pare. Ang rebound number 24. Hop, may tawag na sa sino pa ulit? Number 4. O, time out yung batang dos. Hop. Aban na ang number. Si Nico, offensive foul on number 0. Don, person nyo Don, team foul number 2. Napali niya. Okay ka lang, Castillo. Okay lang daw, sige. Jay, piano mo yan. 24. The Fisherman has the basketball. The Fisherman, pasa kay one ball. One ball to number 25. Castillo! What a shot by Castillo. Basket foul number 16. Bumitin ng 3 seconds sa ere. Oh, tara-play, no tayo tara-play. Yaman. Oh, bonus shot para kay Castillo. Malakas ang katawan nito. Ano sa tatay? Anak mana sa tatay. Oh, bonus shot. Ayaw. Rebound ni Raven. 47-40. Pito na ang lamang. Andre nagmamadali. Binubulagog ni Wambol. Counter attack na CJ. Oh! Sakto sana yung pasa. Nabitawan lang. Oh. 6 minutes to go. 6 na minuto. 7 lamang. Okay, Buko Pandan. Ay, masyadong madikit si Don. Oh. Don, dalawa. Team foul number 3. Team foul number 3. 47-40. Lamang 7. Yung GBS YC. Okay, one ball. As the ball. Pasa kay Castillo. 4-3. Short. Long rebound. Ay, nice save by one ball. The Fisherman! Again, 40. Basket. Foul number 13. Hop, sintay siya. Yung may kabibig, yung may piling. Ha? Ibiyakaan yun. At dati na yung pili yan? Oh. Ang hume. Oh. Oh, 3 minutes tayo may lupyan, ha? Oh. Sige. Palipas ka pang 3 minuto, bayo milog. Eh, Oy, sabi mo. Ano pa rin baterya yan? Ano pa rin? oh. Yung pumalit siyang yung pumalit. Yan, si Idol. Sama-sama strong tayo dahil. Oh, lalawan ni Ma'am Mario. Oh. 49-40. Lamang siyam yung GBS YC. 5 minutes 37.
Ay, kasimple na ito. Okay, kena so number 24. Ay, oh. 50-40. 10 na lamang ng JBSYC. Oh. Okay, number 8 now. Oh, offensive foul number 12. Dalawa, Buko Pandan, tempo number 3. Ay, dasayang tasyo ng gambol. 10 lamang, 50-40. Matagal pa, 5 minutes 5. Third quarter. Oh. Pakwami. Tinya. Oh, Pandan. Ay, sus Mario. Oh, time out. Time out muna, Batang Boss. Isa na lang ang time out mo hanggang fourth quarter. Talo. For two. Achambane. 64-54. Counter attack. Nice move by CJ. 56-64. Traveling si Castillo. Time out from JBSYC. Trong. Trong, taas kamay mo, Trong. Kadagulo mo ang bigit-bigit yan. Trong. Okay. Start pa lang ng fourth quarter. Okay. Okay, number 24. Oh! 58-64. Anim na lang ang lamang. Anim. Okay, number 4 now. Pasa kay number 25. Nakawala si Castillo. Pasa. Walang pinasan. Maririndiyo. 64-58. Atin yung sikreto sugat Ilyamadu. Okay, Andre has the ball now. Andre, pasa kay CJ. Pasa. Muntik maagaw. Same ball. 30 on the shot clock. Kailangan din ay 1 ball. Oh, 30 on the shot clock. Oh, 10 on the shot clock. Sub, number 4. Number 4 out. 64-58. Yun, Andre. Pull up. Ayaw. Ay, nabitawan ni CJ. Oh. Lamang-anim yung JBSYC. O, sub muna rin. Number 23. Out. Number 23. 3. Number 3. Oh, Jericho, labas ka muna. Ay! Anadaragaw. Pong. Ala. Ala pa rin. Ballesteros. Amante. Wala talaga. 4 na tira. Walang pumasok. Buko Pandan. Ayaw. Buko Pandan. May idol. Oh. Pushing foul on number 43.
Yung may marugot, yung may ragsa, oh. Score is 64-58. Okay, banding number 24. Lagman. Pasa kay Buko Pandan. Mahirap na tira yan. Nakuha ni my idol. Op. Tama. Last touch si Pong. Same ball tayo. 6 minutes 49. Bon, mabig na kay ball. Oh. Foul number 24. Team foul number 3. Tatlo ka na, number 24. 25 out. Ventura, warning ka na. 13, Raven out. 64-58. Ano niya man dami laban? Man-to-man ang depensa. Oy, masyadong masikip. Buko Pandan. Wow. Pinipersa mo. Number 23. Libre si Pong. Yes. Apat na lang. Dalawa na lang. 62-64. Foul number 23. Team foul number 3. Number 12 out. Sub. 43 out. Dalawa na lang. 64-62. Dalawa na lang ang lamang. Metong na mo kanyan, boss. May time out na ka metong. Oh! Oh. All 64. All 64. Oh. Oh, foul number 24. Warning. Apat ka na. Warning. Oh, warning also for penalty. Warning also for penalty. Warning ka na, number 24. Warning also for penalty. Okay. Offensive foul number 3. Sub. Number 3 out. Number 3. All mo pare, all. Oh, sub. Number 24 out. All 64. All 64. All 64 ang score, ha? Matagal pa, 5 minutes 50. Offensive foul si CJ. CJ, tatlo ka na, tatlo. Tatlo si CJ. Warning for penalty na. Okay, number 8. Ventura. Pasa. Agaw. Number 16. Gandang pasa. Number 23. 66-64. Foul number 16. Oh, penalty sila, penalty. 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 Ah, lamang dalawa yung Batandos, ha? Lamang dalawa, Batandos. $65-66. Pag na-shoot yung last row.
67-66. Lamang isa yung JBSYC. 67-66. Okay, CJ, attack. Running jumper ni CJ, wala. Nice follow-up kay Ballesteros. 68-67. Lamang isa, Batangas. Istini Maningol, double. Oh. 68-67. Sub. 18 out. Number 19. Out, number 19. Hello, kung namin calling referee, happy na ito. Ayun ay magbayo, judgment call. Ano ko magreklamo pa? Okay, 68-67. Lamang isa yung KBS Batangas. $70-67. Lamang tatlo yung Batangas. $69-70. 4 minutes 20. Bola ng JBSYC. Injury timeout. Injury timeout. 70-69. Oras. Why? Magalas 10 na. 3 minutes 9. All 72. Mamau. Mabawang takla. Okay, number 0 to Pong. Pong to Andre. Kid Lightning to Dondon. 10 on the shot clock. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Basket. 74, 72. Time out. JBSYC. 76-72. Apat lamang ng Batangas. 2 minutes 39. 2 minutes 39. Lamang apat yung Batangas. 76-72. 2 minutes 39 seconds. Two minutes 39. Matakalya pa. 2 minutes 39. Okay, back to the ball game. KBSYC, wala ng timeout. Batangas, meron pang isa. Okay. 76-72. Score, 76-72. Lamang apat yung Batangas. $74-76. Lamang dalawa, Batangas. 2 minutes 20. And the shot clock. 9, 8, 7. Foul number 24, boss. Penalty na, sir. Penalty. Team foul number 5. 2 minutes 5. 2 minutes 5. Penalty. Both teams. Mangutak ang oras ka niyan, kasasabi na pa eh.
77-74. Lamang tatlo, Batang dos. 2 minutes, 5 seconds. Loose ball foul, pushing foul. Andre, apat na rin si Andre. Penalty. Tatlo lang ang lamang. 77-74. Anybody's ball game pa yan. Anybody's ball game. 2 minutes, 5. 2 shot for Lagman. Kingwana kin tunggal gamot 77-75. Kakarog no remak pusta kanini. Isa lang lamang. 76-77. Ay, nakawala. Last 2 minutes. 2 minutes to go. Pushing ball number 25. Castillo, 5 fouls ka na, partner. 5 fouls si Castillo. 76-77. 2 shot for the destroyer. Wala! 78-76. Dalawa lamang ng Batandos. Penalty kayo parehas ha. Both teams nasa penalty na. Makapagal. Pasa kay Andre. 10 on the shot clock. 9, 8, 7, 80-76. Apat yung lamang ng Batandos. 80-76. Okay, number 4. Nakawala. Out. Foul si Dondon, number 0. 2 shot. Dondon, tatlo. 1 minute, 36. 1-3-6. Apat lamang ng Batandos. Injury timeout. Palitan mo Sab. Don, labas ka muna. Kenny ka, Kenny. Ako petikin. Kenny ka. Wah. One minute 36. 77-80. Lamang tatlo yung Batandos. 78-80. Dalawa lang lamang. 78-80. Okay pong. Stop his dribble. Natrap siya. Kanino pupunta? Pasa kay number 24. Double team agad. And still number 24. 10 on the shot clock. 9. Up. Kita-kita. Tama. Pushing foul number 3. Jericho. Dalawa si Jericho. Foul number 43. Warning Ballesteros. Apat na rin si Ballesteros. 81-78. 1 minute 13. Matagal pa yan. Marami pang mangyayari. 79-81. Dalawa lamang ng Batandos. Isa na lang. 80-81. 1 and 10. Okay, CJ. Nakawala na naman. Sumabit si number 3. Injury timeout. Injury timeout.
81-80. Okay na. Sige. Okay. Remaining time, exactly 1 minuto na lang ang natitirang oras. 1 minute. Lamang isa yung Batang Dos. 81-80. $82-80. Lamang dalawa yung Batang Dos. 82-80. $59, $58, $57, $56, $55, $54. 54 seconds. Foul number 43. Ballesteros, 5 fouls ka na, partner. Ballesteros, 5 fouls only. 82-80. Dalawa lang ang lamang, ha? Dalawa lang. Overtime po. Oh, overtime. Oh. 81-82. $51, $50, $49, $48, $47. Tama, black and foul si number 9, Cruz. Penalty sila. 47 seconds to go. Oy, isa lang ang lamang. Maglala kayo. Maglala kayo. 82-82. Coach, meron ka pang isang time out, ha? 82-82. 47 seconds. Lamang isa ngayon, JBSYC, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Basket, ball number 4. Sige, reserve yung partner. Arce, 5 fouls, number 4. 84-83. 34 seconds na lang. 34 seconds. Anybody's ball game. Isa lang ang lamang ng Batang Dos. 84-83. Dalawa lamang. 34 seconds. 33, 32, 31, 30, 30 seconds. Foul number 19. Anong ginawa mo, Buko Pandan? 2 shot. Dalawa lamang. Wala pa. Overtime yan, overtime. 84-83, ha? Isa lang ang lamang ng Batang Dos. 84. Mga shoot siya. Ito last try na shoot. Basket yan eh. Over lang ito. Wow. 84-83. Isang paltrono, Miss Yuya. Last row. Wow, lamang lang metong Rengkay. 83-82. Mag-pitro yun eh ako lang. Okay, sige. Bilog yan eh. Okay. 85-84. 83. Wow. Lamang dalawa. Batang Dos. 85-83.
Linawan kayo mo, bayang masalese. Oh. Sub, number 19. Wow, 85-83. Adwa lamang do. Wow. Oh, tusya dyan for Amante. Last shot. Isa na lang yan ha. Last row na yan mga bata. Last row. Tatlo lamang. 86-83. 29 seconds. Useless foul. Wow. Maaga. 5 fouls na si number 24. Wow. 5 foul. Number 28 ya pa. Matagal pa. 28. 86-83. 28 ya pa siyal. 28. Okay. Reserve ang timeout mo. Tatlo lamang ng Batang Dos. Dalawa. 84-86. 84-86. Last time out ni Consuelo John. Isa lang ang lamang. 86-85. Wow. Lamang isa yung Batang Dos. 28 seconds. 14 sa shot clock. 14 on the shot clock. 28 seconds. 27. Useless foul na naman. Wow, maagang pinaul. Foul number 24. NNLAB na pinaul na yun. Penalty. Shooter si Dondon. Isa lang ang lamang 86-85. Sentensya. Isang bagsak, isang tumayo sa wala. 87-85. 27 seconds to go. Ref, wala ng timeout yung both teams. Pareho yun na sa penalty. Lamang dalawa, Batang Dos. Tatlo lamang. 26, 25, 24, 24. Wow! Dadalanin itong garing ito sulit. Mag-ilak-alak. 24 seconds na lang. Tatlo lamang ng Batang Dos. 88. 85. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Foul number 8. Number 8, 5 fouls. 2 shot. CJ. 88, 85. 15 seconds. Ah, 15 seconds to go. 15. 89-85. 15 seconds na lang. 14, 13, 12, 11, 10 seconds.